Keva umupira baramutwara. Attention, umupira kwa Watara. Ambukiranya umurongo wa kabiri. Watara n'abasigo. Watara mu ruhande rw'uburyo. Attention, Piero. Cenga Watara. Goal! Ndachari wanje mu rugo ndaryamye cyangwa nageza muri stade ibintu biri kuba ibi mbona ndi kwibonesha amaso yanjye cyangwa ndacyasinzira ni mu gicuku ni mu nkangura mumbwire niba uyu mwatakabaho. What a striker! What a striker! What a striker! Niba kubwira ko amafaranga atuma umuntu abaho neza dore ngiki cyo babivuze. Mwana guturuka Wagadugu muri Burkina Faso mu gihugu cy'abantu b'inyangamugayo afatiye umupira mu kibuga cya APR. Charles Watara yeriminye abakinnyi ba Rayon Sport bagera kuri 5 yahuye nabo mu nzira yambukiranya umurongo abanyabyibuga kabiri ashorera baro yinjira mu rubuga rw'amahina yerimina umudefenseri one on one n'umugardiye amushota icyo bita premier potashyira mu izamu. Iba abazungu babyita ngo ni solo goal, ni igitego cy'umuntu ku giti cye. Ni ahandi uvuga ngo singombere ntabaza nta muntu nkeneye kumfasha. Ni ahandi uvuga ngo let me do it by myself. Ni ahandi uvuga ngo let me carry the club on my shoulders. Ni ahandi uvuga ngo reka nyiterure APR nyitwara ubwanjye. What a goal! Umuntu amwisitaza haravuga ati ni penalty ariko umusifuzi ati nabyo nabonye iki ni igitego cya APR. Attention nago kigaruka. Goal! Barafino Piora Chakabiri Epiara tupa Dani bakoze icyo bita kontra-atake ya kasamutwe bamanutse mu buryo kabisa wagira ngo ni ingabo za zindi zigiye kubohoza kabisa igihugu